Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para Cotacachi 93.5. Imbabura puka semáforo picatin. Imaginata quillo semáforo cagrin. COVID unguimanda yuya y cuna. Otavalupi chuscuchunga iskun ungushka cuna. Cotacachipi chungashuk atuntakipi iskun. Otavalo Cotacachi iba rantoño ante puka semáforo picatinajun kayaimura y quilla tucuringa kaman. Kay hunkay tukurikpi mi rikunga, quillo semaforoman yalina, mana yalina, coe cantonalmi villachirka. Quillo semáforo imaginata cagrin, tukuy coe nacional nishkata katina. Kamay wasikunapi entidades públicas llankakunaka usharikpika teletrabajo wasipi llankashpa katinga. Kaypi kachawpi llankakunallami llankay kuskapi kayta ushan. Empresas privadas paykunallata rikunga ima punlla llankayman tigrana. Wasimanda llankachun ashtawan rikuna shinapas chawpi llankakunalla llankana kuskapi kayta ushan. Tukuy llankaykunapa, tukuy nishkata katina ama ungungapa shinallata rikuna ama síntomas unguymanda charichun. Hambina wasikunapi ima unguykunapak paskarya kanga. Toque de queda chishipi suktamanda picha tutamanda kaman. Runakunata apagantawakuna purita ushanga kitikunapi kitillikunapipash mana hunda rinachu. Kinsachunga patsagritalla apana. Antawakuna ishkay punllata purita ushanga, plakapa puchuka yupaita rikushpa. Inti punlla mana pipash purita ushanju. Hatuna ukukuna kinsachunga patsagri runakunatalla yaykuchita ushan. Otavalomanda gat municipal inti raymimanda shuk villachipi nin. Raymi ñukanchipak ñawpa kawsay kan shinapash kay watapika ali yuyarina kanchik ñukanchik kawsaymanta. Mana tushuylla raymikunalla kanchu runakuna ungurita usharinmi. Chaypa supillata ufiashpa, humbiwan, takipi, machaywan, shinami tukuy ungurita usharinmi. Ama kawsayta chingachishun tushuymanta, wasipi sakirishun. COVID unguymanta yuyaykuna. COVID-wan ungushka kakta yachankapak munankichu. Kaywan pipash ñapash yachayta ushan. Chunga segundo samayta harkana kangi. Mana uhushpa mana imapash tukupika mana ungushka kangichu. Chayta rurashpaka ungushka kakta mana yacharinchu. Ashtawan ungurinkami. Kay villayka yuyami kan. Organización Mundial de la Salud nin ungushka kakta yachankapaka laboratoriopi shuktaripay rurashpami yachayta usharin. Ama yuyay tukuychu. No comas cuento. Kay villayka ecuadorchequea.com fangamanda yukchishka kan. Ecuadorpi kinsachunga sukta waranga kanchis patsak pichachunga sukta COVID-wan ungushkakuna tian. Kimsa waranga patsak pusakchunga wañushkakuna. Imbaburapi patsak iskunchunga ungushkakuna. Ibarrapi iskunchunga kanchis. Otavalupi chuskuchunga iskun. Cotacachipi chungashuk Antoñontepi iskun. Pimampirupi ishkaychunga chusku. Ministerio de Salud Villachirka. Wasimanda ama yukshipashunchik mashikuna. Yukshishpaka shimita kilparishpa yukshina kanchik. Shinallata karukarulla purina kanchik. Quichuashun danadajuymi kanchik. Quichuapi villachishpa. Aliwa Pazmiño mikapani. Kayakaman mashikuna.